Draga gospode, Arifović je dobra ideja, ali izgleda u pogrešnom selu. Ne postoje, daj Bože da to uspije, ali jednostavno ne postoji u Krnjeuši dovoljan kapacitet, ni zemljišta, ni vode, niti bilo čega drugog za toliku farmu. To je ljudi 150 krava, s tim da će taj čovjek dovoziti i više grla. Šta će biti? Šta će biti? Ljudi će znači biti em bez zemlje, em će biti bez vode. Šta ćemo? Ajmo ih onda iseliti. Ćao. Zahvaljujem. Jusuf Arifagić bio je ubijeđen da nije pogriješio selo, kako to kaže predsjedavajući opštinskog vijeća u svom izlaganju. Bio je u to ubijeđen kada je u Bosanskom Petrovcu u Krnjeuši kupio imanje i preselio 250 grla stoke. Namjeravao je da proširi proizvodnju i zaposli ljude. Nakon svega raskinuo je sve ugovore s opštinom, probaće, kaže, u Krupi ili opet u Prijedoru. Evo imamo zadnjih 4-5 mjeseci permanentnu obstrukciju i hajku na mene kao investitora. Želim javno pitati sve političke lidere u Ja nisam na prodaju. Nakon izbora za načelnika ponovo je izabran nezavisni kandidat Zlatko Hujić koji nema skupštinsku većinu. Čini je ukupno 9 vijećnika, po mnogima neobične koalicije SDA, SNSD, DF, SP, SBB. Ako cijena, ne znam, od 10.000 do 5.000, ja sam rekao i sada kao ja mu dao to džabe. Ali mi smo išli na najžu cijenu, sve mogli da privuče. Pa ljudi za Marku dadnu čitavu fabriku, poslije samo se zapošljava. Ovdje se radi o jednoj privatno, političkoj, da kažem, sprezi i pojedinaca. Pojedinaca koji koriste instituciju stranke i instituciju vijeća za ostvarivanje svoje lične interesa. Jusuf nakon 3 logora, izbjeglištva i nakon posljednjih dešavanja s gorčinom kaže: A evo, desilo se na kraju da sam kao Bošnjak u Republici Srpskoj daleko bolje prihvaćen, dosta teško do duše na neki način. U Bosnu i Hercegovinu je donio milione i želju da pomogne državi, u kojoj će se, kaže, ako se ovako nastavi, putovati u 2 smjera, na groblje i inostranstvo. Snežana Mitrović, N1, Prijedor. Snežana Mitrović, N1, Prijedor.